Kan yang berdaging dan harus puasa mutih. Gimana puasa mutihnya? Berpeluhura, berpuasa putih 40 hari menyelisih hadis Nabi. Nabi puasa paling maksimal 30 hari kata Aisyah. Yang lagi akan punya pegak puasa berpeluhura ini dia Aceh hilai, dia Aceh anak jadiah. Yang palain home dia Aceh hilai. Nomor hadis riwayat 15. Nabi dia pegang man samad dahra duyqan alaihi jannah jahannam. Orang yang puasa situn berpuasa kebuat lehurau, nyawa akan dikunci pintu neraka jahanam. Nampum suluk. Sebagian daerah namanya tawajuh. Kibang suluknya. Jak sabah tempat yang keramat atau sabah kuburan atau sabah pesantren tamang yang kelambu putih. Tidak pakai kecuali baju putih, celana putih, hanjip baju kecuali ibu putih guys. Hanjip buh kuah kecuali kuah putih, kuah i metanyukeun bahasa Aceh. Enggak boleh makan daging-daging, enggak boleh makan yang berdaging. Dan harus puasa mutih. Gimana puasa mutihnya? Berpeluhura berturut-turut. Dan puasa putih 40 hari menyelisih hadis 40 hari menyelisih hadis Nabi. Dan puasa putih 40 hari menyelisih hadis Nabi. Nabi puasa paling maksimal 30 hari kata Aisyah, kecuali puasa kafarat. Dan selain puasa Ramadan, Nabi tidak pernah puasa lebih banyak daripada puasa Sya'ban, hampir sebulan, itu pun tidak sebulan. Nah, puasa 40 hari tadi berarti lebih hebat daripada puasa Ramadan, lebih hebat daripada puasa Sya'ban, bahkan sebagian wanita. Harus puasa kuat lohurau. Ya, kuat lohurau. Nyo bertatapu bacut bak masalah puasa kuat lohuraunya nyo hanya sesuai dengan kejadian yang na di lapangan. Pakau lum pegah menan karena suluknya menurut tatamang guyo puasa. Nah, tatamang suluk 10 hura nyo guyo puasa 10 hura. Menyang tatamang 20 hura nyo puasa 20 hura. Kecuali bulan Ramadan. Menyang bulan Ramadan yan puasa haji, puasa wajib 20 hura. Yang lagi tungkunyan pegah puasa 20 hura ino dia Aceh hilai, ya Aceh hana kejadian. Yan menyang palain home ya Aceh hilai hana kejadian. Pakau lum pegah menan karena yang kana terjadi bagi tanya paling tegak tamang suluk 20 hurau dalam bulan puasa. Jadi puasa haji 20 hurau. Yang perleji kan masalah puasa 20 hurau dengan 20 hurau kan yan. Itung punyan ke pegah puasa 20 hurau menyelisih dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kehinan gua. Itung punyan ke pegah puasa 20 hurau menyelisih dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hana lam hadis Nabi. Karena ne pegah le punyan Siti Aisyah ke pegah Nabi hana lebih ke puasa daripada 20 hurau. Jadi nya puasa 20 hurau nya bersalahan dengan hadis Nabi. Nya tungku sangat bertentangan. Pakau lu pegah bertentangan. Karena dalam hadis ya kan 20 hurau malah pegah Nabi. Lam Sunan As-Saghir lil Baihaqi nomor hadis riwayat 15. Nabi ne pegah man samad dahra duyqan alaihi jannah jahannam. Orang yang puasa Situn ke puasa, ke 40 hurau. Nyawa akan dikunci pintu neraka jahanam ke orangnya. Menya ke puasa situn, orangnya akan dikunci pintu neraka jahanam. Sama dengan hana tamang dalam neraka jahanam. Dum situn, jut, apalagi 40 hurau. Ini dalam video tunggunya ke pegah puasa 40 hurau menyalahi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi di dalam hadis so yang puasa situn ya, nyawa akan dikunci pintu neraka jahanam. Hana kita mau dalam neraka jahanam. Di dalam Hasyiah Jamal, jilid 2 halaman 50 bab puasa sunnah. Wa sunnah saumud dahrin. Sunat puasa situn. Dahrin ini nanti artikan situn. Ya, walaupun na arti kedeh dahrinya sepanjang masa. Ghaira aidin wa tasyriqin. Selain ururaya dan urut tasyrik. Sunat puasa situn selain uro raya dan uro tasyrik. Illam yakhaf bihi darar.
Menyetukudi hanaya tu lagi tanya ke mudarat tubuh dan hanaya tu ke mudarat keluarga. Haid tabiha. Menyaya tu makruh hukum puasa haji. Kon haram makruh. Menyepasti ya tu nyo hukum ji haram. Jadi nak tafsir. Puasa siton hukum ji sunat, hanaya tu ke mudarat tubuh dan hanaya tu ke mudarat yang bersangkutan dengan kita keluarga-keluarga kita dan ibadat ke Allah Taala nyo sunat. Ya tu tetapi hana yakin ya tu nyo makruh. Yakin ku ya tu nyo puasa siton yang haram. Ya. Lam manhab tulab jilid 2 halaman 10. Nyo pegah wa sunnah saumud dahrin yan ghaira idin wa tasyriqin. Sunan puasa siton selain uro raya dan uro tasyrik. Illam yakhaf bihi darar. Hanaya tu ke mudarat. Au futahat. Atau hanaya tu kepada luput hak. Dia kita nak promoh tu. Tak biayai promoh tu. Walaupun kita tak puasa. Nyo sunat puasa. Kita nak promoh tu. Tak penuhi hak-hak promoh tu. Tak penuhi hak-hak Allah Ta'ala. Dan tak penuhi hak-hak yang wajib kita tanya. Walaupun kita tak puasa. Nyo puasa, nyo sunat. Menyehan hana yakin dia tapi ke haid nyo makruh. Yakin tu ke haid nyo haram. Ya. Pakon sunat puasa. Ya, karena Nabi nak pegang dalam sebuah hadis, man sama dahran duyiqan alaihi jahannam. Hadis cik lo. Ya. Hadisnya gerawi le Baihaqi. Mai yang leurung tungku na lagu hadis la sama man sama al abadan. Hana ku kira puasa ku urang yang puasa sabi-sabi. Nyan tungku mutua hadisnya ke petanggung. Ho ke petanggung ke urang yang mudarat menjaga puasa. Ya, dan ke urang menjaga puasa ba urut tasyrik dan ba urut raya. Nyan baru berlaku hadisnya. Kan hadisnya berlaku dengan secara umum. Nya yang pun. Jadi tukudina puasa pet luhur. Tukudina nyo juga hana buku. Karena hana bersalahan dengan hadis Nabi. Dalam hadis Nabi kan pet luhur ke pegah situn. Lebih le daripada haba yang ke pegah le tunggunya. Ya.